Marekehitas yang DPD AKBP nomor 510 siang Tarhita Mangendera. Kehidupan Juni Kristus terus di tanah Bataki. Isana Subea Hosan Isema Kokok Dungani. Kita sudah naik marade nangalaleda apa sama di Bata. Na Olohita pabuahon holong do Yesus Tuhani. Dosat malu adu di bahen amanong ina bataki. Kita sudah naik marade nangalaleda apa sama di Bata. Atung ringgas malam membuat barikade Tuhan Tua kemarga di kahulung asa daputan dohoti.